Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin, papagayam, intay ibasa ti Lucas, Kapitulo 9, versikulo 25. Adda aya magungguna ti tao amang tagikwa itintero alubong, ngam mapukaw wano madadaal mo ti biag na. Awan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay! Apay nga da ka di tarwar. Umunag ka, tayong kagluto. Ay, kwa. Nasayop ko dyan lut-lut wanda si daan di ta kaaruba. Ay na, makasidsida akmot iti adobo ang manok. Yung kakidi, prito di tuyo aginatang ko. Gumatang ka man mo't iti naimas asidaan. No saan atuyo? Tinapa. Makauma. Ay, agtipid tayo Agan anos tayo. Tay sulang mati ka baalan tayo agatangan. Nana, nakitam dyalim mabas? Jay motor, Wanana, nimat Brenda tinag-drive. kukwada, di mo amo aya, iso arim warday di kalman, tanapanda nang irwar iti baro ang motorda, iso day jay. Ay na, talaga abak nang dagita akaaruba tayo. Adala baro ang motorda, baknang dan. Kanayon nga mina naimas ti sidsidaon da. Anya ti amom ngay no igis-gisada laeng met jenateng. Wen nga rod ang talaga abak nang da. Agpada da nga agasawa nga da trabaho na. Mangup opisina da ado Sa bagay, ang mga nudakkel nga agpaiso ti sweldo da. Wen na. Siyak nga plain housewife laeng. Ay nabalasan ko, di mo man tagibasitan ti plain housewife. Kita am dagiti anak mo, nagsisirib da. Tada ka akanayon amang isursuro kadakwada. Wen ngam kitaan yung mataday ti balay may. Titawa na, madadadaalan. No adda kumamot na saya at atrabaho. Ken no dakkel kumamot ti sweldo ti asawak. Di dakkel kumamot ti balay may akas kada Brenda. Ay na, agan-anos ka, balasan ko. Nagagatmat nila kayo mo nga agkon-construction. Makaurnong kayon tulat taa. Ay, nabanuga ka, nakikonstruction iti nagmalam. Ay kat aginana ka Ay, kaman iunti TV bakit? Kapag inanak, kabayatan ti panagbuyak iti news. Saan ang mabaleng? Awan ti agbuya. Ay, unay kamutan. Ita lang agbuyak. Agtipid tayo iti kuryente. 2 oras lang iti inaldaw ang mabalin tayo nga agbuya. Ay, uwan gayang bakit? Inyo nagmotibay ko. Apay aya madanagan ka. Awanin ati pagluganak ang mapan agtrabaho. Takawin da. Uray pa'y siguro ipadawat mo. Awan ti mga yat, tanagdaan je bike mo. Na, Di kamot ngamin makagatang iti motor mo. Kita am ti Alfred kan Brenda. Nakagatang da iti baro ang motor da. makagatang akto Mari Brenda, naimbaga bigat mo. Oh, si kamot gaya, mare. Nakita ka ngamin nga agsibsibog ka dagiti masetas mo. Idi pa'y laatantan awak dagita mulam Kat kayat ko kumati dumawat iti orchids mo. Ha? Nangina dagita nga orchids, mare. Saan ko nga ipadpadawat? Ay na. Nagpipintas dagita sabong mo. Nagngingi na siguro dagita. Nagapo pa'y dagita ijay Malaysia. Iso akita kasta unay ti panangaywan ko. Linlin mo nga iti kasta unay. Kasta ka di, mare? Wan, mare. Gumatangak tuman mat nga rod iti kasta amulang. 5,000 day tamare. Kalakaan day jayan. Anya? Ay, nagnginamot gayam, mare. Ay na,
Daytoy ko pink ti sabong na ti kayat ko. Ay, di mo sagsagidon dagita sabong na, mare. Ha? Ay, apay aya, mare. Ay na, maperdi, malaylay no masagsagid. Kitaam laeng, ngem di mo sagsagidan. Nagkapwa manan. Di taman balay da, Mari Brenda. Mapanak ko madumawat iti orchids na. Hanggang di nakanumot ipadawat, tanangina. Ay na, agmula kalatan iti parya ken okra iti arubayan. Nalaklak ka apadwen. Oh, di adda pay masida. Kaya't kumat nga ro ti agmula iti orchids. Iswadya kayat alumabas ka dita balay da Brenda ken Alfred. Tatilap apalam. Tanuan niya ti adda kadakwada. Kayat mo, adamat ken ka. Si kamot ngamin. Di nakmot lang maigatangan nun. May gatangan iti motor. Pangalaka nga iti kwarta nga igatang ko. Jay orchids. Awan ti kwarta ta nga ado bakit. Nangina dagi jay. Iso saan ka man at tumanalyaw dita balay da. Tapno saan kan nga umapapal. Nakitam ka din ti baro nga alahas ni Brenda. Ay, adda manen baro nga alahas na, nana? Ay na, nagmayat si ka. Brilyantin sa kano dagi jay. Ha? Ay na, Jack pa'y nakakit-kita iti brilyante ah. Dayta aritos mo. Saan a brilyante dayta? Ah? Ni nana mo't. Sag 15 pesos lang dayto ije palengke. Aya, Nakarubot kayo ka din kadagiti ubeng. Bakit? Ay na, damdamagan dagiti ubing no sa dino ti papanantayo. Ay kat intay makimisa ah. Awan lang ka din ti sabali a papanantayo tunggal Domingo no di makimisa. Ay, ipasyar da kami kumamot ah. Into na da kwarta tayo bakit? Sa tagpasyar. papanan nyo, tanakasukat kayo mo't nga agiin na. Mapan kami man ije eskwilaan dagiti anak ko nana. Ay na, mapan ko man mat ipin dagiti honor da. Ay na, naglalaing dagiti anak mo. Adda amin honor da. Wen nana, jay inauna, iso ti first honor. Jay mat maikadwa kan maikatlo, second honor da. Ay na, nagswerte ka kadagiti anak mo, balasang ko. Wen nga rod, nana. Ay, luseng, aglisi ka. Rumorje kutsi da Brenda. Kutsa da dayta. Uy, iso mo ti makitkitak nga idra-drive nila kay na. Imbag man. Ay pangalalaan da nga ta iti kwartada. Adda ka na yun ti baro agamit da. Naimbag man, ta nakapasyar ka, pare? Amumatan pare, saan lat amal pas ti trabaho? Iso ngayon sa ganak mo na iti pang bisita kan ka. Agsyat taman. Diyan ko man kahit ti aginom, ngayon pagustuhan ka man langan. Sikamat, itatalang agkita. Oh, isyat mo. Mabarte kak sa agawid ah. Kung tanak tumanan ni misis kon. Italaang mo, pare. Pare, nimot Alfred Dayjay. Karo ba yung gayam ida? Wen, pare. Ni kumari Brenda, ti asawa na. Swerte nga ron na kita nga gasawa. Taadulat ta ti kwartada. Di ko nama. Di mo lang mo. Nasuswerte ka ngam iso. Nay, naguri ka man. Apay anak ko namday ta. Kita am ti balay da. Ganda ti balay may. Ay na, agpada kami ngagtrabaho ije Kapitolyo. Iso nga mok ti kinatao da. Ha? Nagado ti utang da. Ilamlam manganda pa yun, nagiti nakautangan da. Anya? Brenda, apay atin na pala ang tisidain. Awan ni gatang kon. Nangigastuang manin nga itintad ko asweldok. Ingatang mo manin iti alahas, kaninginaan nga arwatan. Pinagbayad ko nga ro diti utang ko. Agsasarunumot ngamin dagiti umay agsingir. Mapanda pa yan iti opisina. Mababain na kon. Anya?
Kunak ngamin kan kasaan ka lang ang mga ala iti kotse, tado pa iti babayadan. Ita, siya kun ti marigatan ngagbayad. Oy, Brenda, sikat ado ti utang na. Ano maya dagita utang ng alahas? Dagita kakangina abag ahulhulugam. Siyak man ti pabasulom. Naglain kanto mat kami ngagpasikat. Anya pa sikat? Sikat ti pasikat. Isublim kanyak di ATM ko. Siya kun ti mangigam. Tamang ano na ibusin tinagyan na. Gapoy ti kinagastadoram. Ha? Ayan tay ATM ko kunak. Nakasalda. Anya? Diyak pa'y maala. Tado pa'y ti utang ko ijay kuop anang isaldaak. Anya kamatan, Brenda? Ultimo ATM ko, insaldam? Ay, Lusing, umay ka. Aday pakitakan ka. Umay ka. Ay nanana, jak pa'y nalpas ti lablabaak. Makitam dagiti talo asimrot di tabalay da Brenda. Wala na. Apay? Ay na, mapandaalaan jay kutsi ahuluhulugan dagiti agasawa. Ha? Ay, sayang mat Katno kabarbarupay. Apay nga alaan dan. Saan da ka nung amin anak kabaybayad itinumano abulan. Iso nga alaan dan. Kasta ka di? Ay na, katno nagado ka nung amin ti utang dagita nga agasawa. Ay, agpapada tayo mat gayam nga ado ti utang na. Wan, ngam ad-ado ti utang da. Saan basta-basta ti utang da? Nagdakkel ti utang da. Sapay nagrigat no saan ang makabayad iti utang. Ay, mabalinda ka nga idarong. Imbag man ta makaturog iti nasimbang ni Brenda. Kat nagadugayam ti utang da nga agasawa. Wan nga ron. Ay, umay ka. Aglamang ta. Ha? Ang mga numakita data. Kat ibagada nga ichis-chismis ta ida. Mare Lusing! Mare! Ne, Mari Brenda, si kamot gayam dayta. Apay, Adala ko maibagak. anya dayta? No, adda umayag birok kanyak. Mabalin ka din nga ibaga mga awanak. Adda pa panam ita, Mare? Mapanak man nagdiskita riti pagbayad ko kadagiti umayag singsingir kanyak. Ipabarangay dak ka no sa anak ang makabayad. Ay, kasta aya, Mare. Mababain ako na sumango kadagiti ag singsingir kanyak. Awan nga minan ti mairason ko, Mare. Agong ungot da pa yun. Sige, Mare. Total, agmalmalumak met dito balay. Ibagak to kadagiti umay mangsapulkan ka, nga awan ka iti balay yun. Napan ni Brenda ije barangay hall. Tanagado ka no tinangi pa barangay kan kuana. Ha? Ay sus, ay, nakababain ti kasta. Ay talaga Isu ati balakad da kan kuana. Ila ako nan dagiti alahas na. Kastamot dagiti gamit na nga agkakangina. Ta isu ti pagbayad na kadagiti agsingsingir kan kuana. Ay, no apay mat ngamin akasta. Kasla iso lang ti agbaybayad iti utang da. Ningay lakay na. Ay na kasanumat ngamin. Kaadwan kadagiti inutang na ket pang personal mat agamit na. Ket saan nga ammo nila kay na. Isu nga inaldaw nga agap-apada gapo kadagita nga utang. Iso matlagayam nga idinaudi ang nagkita kami kan ni Mari Brenda. Nadlaw ko akim mutong. Ay na, asino mo't nga iti saan ako mutong. Gapo iti kinaado ti problema na. Kaasimot no kasta. Anyangay nga tati maitulong taken kwa na, nana. Ay, jak amo. Tano siya. Awan mo't kwarta ang maitulong ko. Balasang ko. Lakay, umay ka pa'y mangan. Kanya ko matiganas ko ang mga ditain sa ganam ngay. Di ka din nagbirok iti naimas amasida. Tawan ti maigatang ko. Ay, jak maklon di kastoy abiyag, Brenda. Basol mo, nakapay nga agregregat tayo ita. Alfred. Mapanakon, tama nga na danto man na nagsingir. Awanin ti rupak nga isangok kadagiti nakautangam. Apay nga kumcommute kan pare. Kamilitan pare. May mayatan di kastoy. Ta sana nagastos unay. Sapay nag-traffic.
Nagmotor ka lakuman. Awanan dyan motor mi pare. Narimata. Tas Ay. kami ang nakabaybayan. Sayang pare. Sapay tanda ni mabayadan mi kuman. Naman niya nga rod. Palagakasta. So ano usa ko natag-commute. Ay, naimaglangin tadamot ti bike ko. Ala pare. Umuna ako. Nas ka na masapak iti construction. Agila ko kan kadagiti gamit yo, mare. Wan mare, tapno da pagbayad ko kadagiti utang ko. Adda ka numangidarom kanyak no saan ka makabayad. Wen angam sayang mat dagitaan na pundaryo agamit yo, no ilakom laeng. Sayang at talaga mare. Jakmat kayat ti maidarom. O sige mare, tulungan ka, babaen iti panangibagak kadagiti karuba. Amangan no adda kayat na gumatang. Kan, padasem nga i-online. Bareng adda mangayat kadagita. Wan gayam anya. Mabalin gayam dayta mare. Wen mare. Kan, wen gayam. Padasem nga awisan da pare Alfred, kan dagiti anak mo. Makimisa tayo intong Domingo. Wan gayam anya mare. Dinominggo kayo matgayam a makimisa asang kapamilya. Wen amare. Mayat ti makimisa. Dakkel ti maitulong dayta iti panagbiag tayo. Kastameten no kanayon ti panagkararag tayo. Kat anyaman aparikot adumteng. Amok adi natay baybayan ti Diyos. Iso ako mamang tayo lataken kuana. Nasaysayatan ti agbiag a simple laeng, ngam ti gunodem ti amin akayat mo, babaan iti utang. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.